kwaba ari ugutumwanya. icyo ni icyambere. cya kabiri ntacyo tubona mu kibuga. Ni gute ikipe yambaye badge na brand muvuga ngo ni ikipe iremereye igasohoka mu kibuga no shot on target. Reka nsobanura aka kantu neza kinyamupira ngufasha. Yabaje kureba. Nigeze kubabwira ikintu Kwizigera ndari kuvuga. Umupira ntabwo ari rizirita. Bibaye rizirita live score razima. Ubundi banza bibaza ikibazo kivuga ngo kuki ntanga amafaranga. Tubanze twumve iki faranga aricyo. Kwizigera wambaye ishati nziza cyane. Vuga ni commerce. Kuki wemeye kwishyura amafaranga wishyuye menshi kuri iyo shati bitandukanye wenda nayo wishyuye uwo mupira wambariyemo imbere? Ngo nabonaga izambera kandi fitinze ari nziza. Kuki yagwenze kurusha uwo mupira wambayemo imbere? Kubera ko agaciro na kalite. Urakoze cyane. Rero ni ukuvuga ngo iyo ngiye gutanga amafaranga ngeragiranya ikiguzi cy'icyo nanze n'icyo mbona. Umupira nicyo bita sequence of events. Ni uguhera ku munota wa mbere kugera kwa 90 ibyagiye biba byagiye binezeza ku impamvu yo kuzagaruka. Nibyo yaruvuze. Ku munota wa 7 ikipe yabonye corner, ku munota wa 9 batewe ipoto, ku munota wa 24 umuntu aracenga neza cyane, ku munota wa 10 ku munota wa 26 baboneka penalty bayitsinda neza, ku munota wa 32 ikipe yanjye umukinnyi wa adversaire yahawe ruje ko yagukina na umukinnyi wanjye amaze kumucenga mugaragura mumereye nabi. Ku munota wa 42 nasizemo icya kabiri ubwo ndi ikipe nkuru tujya kuruhuka. Ku munota wa 57 nasimbuje abakinnyi batatu baje bakoze ibi nibi ngasanga mfite ibintu byamaritse match kuri ekipe yanjye mu minota 90 byibura 10 Ziza kwishimira muri match n'abatira abandi. Nagacenze nagateye ko ni 9 nakabonye umutuku nagatsinze 3-0 nagateye amapota 2 abakinnyi banje babiri batsinze. Ese hari abantu baza kuganira ibintu byinshi. Dore rero mu mupira w'ubishe byatwagiyemo nabyo abatoza basoreje b'amakipe yanyu. Penalty yariyo ntiyariyo. Nukuvuga ngo ntago ibyo ari ibinyamupira. Ibyo ngibyo ni ibirungo biba mu mupira. Nukuvuga ngo ntituganira icyo bita lovre football, tuganira ibyihishe nyuma ya rezilita. Kwizigera wabyumvise? Nukuvuga ngo penalty ya APR controversial, penalty ebyiri zimwe tensei. Nukuvuga ngo izo nizo zifite imbaraga kuko nizo zamaritse umukino z'impamvu. Nukuvuga ngo zabayo gusova APR na tensei kugira ngo zibone rezilita. Ariko ubwazo nkazo ntizari kubona rezilita. In other words, ntacyo zikina nanjye ntacyo nagura. Clip y'abatoza ntago tuyigaruka kuko twanayumvise inshuro nyinshi. Ariko se imisifurire ko kwikomeje kuba ikibazo kugeza ubwo bari mu Rwanda narayivuze. Nabandi barayivuze. Itarakosoka ngo abasifuzi bikuremo bias yo guproteja amakipe manini babe abacamanza batabera umupira mu Rwanda ntabwo uzigera utera imbere. Birababaje aho tugeze aho abantu bakuru ari bo barya ibiryo by'abana. Biteye agahinda. Kwizigira uri kumwe na Aruro mu rugo umuhungu wa mama we nahari na barumuna be ntibashonje. Aruro yibikiye umugati arasanga muzende arangije abuze umugati arabaje ati papa ko nahisize umugati hano kumeza ugiye muri babiri muri munzu ukambwira ngo sinza ugiye. Birabaje kubona Etensei itaka ko yimwe penalty ebyiri na Reyo, birabaje kubona Marine itaka ko yatsize igitego kikangwa ikina na AP. In other words, abantu bakuru barya ibiryo by'abana n'umupira uteye isoni. Ibyo bikorwa nabandi n'abasifuzi muba bacamanza batabera. Etensei penalty yayitsindereyo ntacyo bitwara. Emiri igitego cya Marine kuri APR nibyo. APR nayo gishaka. Bifeya. Ni namwe mutuma izo kipe abakinnyi ntibagira ubushake Pascal. Harimo arabona ibyemezo byose bikuza muri favori ya. Ibyo rero ni kibazo. Iyi minota rero reka tujye kuri conclusion kuko twabiganiriye cyane. Kwizigira ni izihe mpinduka zihutirwa zigomba gukorwa kugira ngo APR na Rayon Sport bajye kuri urwo rwego kuko ize kipe usibye gukina mu Rwanda turazikeneye ko zisubira ku ruhando mpuzamahanga. Tanzania bakazitinya, Burundi bakazitinya, zikambuka zikagera no mu Barabu kuko zigomba guhera hano hafi kugira ngo zigere mu Barabu. Muri introduction yawe uvuze ijambo ryiza. Reka nkubaze akabazo kagufa abantu bo muri APR bazamfasha bagatekereza rigoga. Bibiri igivuga ngo kuba natunga iby'isi byose ngo ariko nkabura ubugingo ntacyo byaba bimaze. Mu by'ukuri ko watwara shampiyona 20 ariko ugasanga nta kintu na kimwe wirata ku mugabane wa Afurika bimaze iki. Je nabaho urugero rwo cyuko APR yasubiye inyuma. Kwizigira niza amasegonda 30. Imyaka 10 ya mbere 9-4
aperi imva ibintu yagezeho yatwaye Sekafa igera muri kimwe cya kabiri cya CAF Winners Cup isezerwa na Jules Berger. Muri iyo myaka 10 ya mbere yaduhaye abakinnyi babiri igihugu gihora kirata Karekezi na Gatete 94 kugera 2004. Imyaka 10 yakurikiye 2004 kugera 2014 apera twaye Sekafa ebyiri igihe cyabaka Bange na Mbuyu n'igihe cyabacu itsinda za Zamalek icyo gihe aperi kugira ngo mve kuri na serie yari igiye kugera mu matsinda ni cyagiye yatsinzwe 3-2 na Etoile du Sahel yari yikuyemo Etoile du Sahel itsinda igitego cya gatatu ku munota wanyu uzi 2014 kugera 2024 ikintu cyonyine aperi yashoboye gukoraho gikomeye ni shampiyona z'u Rwanda ikindi gikomeye yashoboye gukoramo gikomeye no gusezererwa mu maround ya mbere n'aya kabiri no guhindura abatoza abana b'abazungu n'abarabu cyo kirakomeye none se ntumva ko wasubiye conclusion kwizigira kuko none iruzuzanya n'ibyaje nashimye ko Rayon Sport imiratangaza ko yasinye amasezerano y'amamiliyari yubakira ubushobozi. Nashimye ko urwego rwa leta RGB rwaje kubafasha gushyira ibintu ku murongo uburyo bw'imiyoborere iboneye y'ama equipe gutanga ubutabera ku basifuzi ababikora nabi bakabihanirwa sibyo gufasha ama equipe kubona ubushobozi aribyo nshima ama projet ya Rwanda Premier League ko arimo arashaka uburyo amakipe azajya abona inkunganire kubwizanya ukuri mukareka guca ku ruhande kuko murabizi ikica umupira wacu nizo telefone zanyu z'abayobozi telefone zanyu kwizerera abarozi izo telefone gufixinga abasifuzi nyine ni byose ni telefone izo telefone please mureke nigute namwe ko umupira umupira nigute nguhembe ibihumbi byanjye bibiri by'idolari nk'ayo umutoza 10,000 ibazo bunavanya kumugurira ibizamini bakizana bikosoza mvuga ngo byose birazwi ariko hakwiye kuboneka ikintu gicungura uyu mupira kuko mu myaka 10 iri imbere not when my statement mu myaka 10 iri imbere nibigumu uko bimeze ntituzajya tubona abantu igihumbi baje abafana ngo barashaka ko ngo bagabanya igiciro cyo kwinjira kuri stade mu myaka 10 iri imbere niba nta gikozwe ngo hazemo hygiene ari ryo jambo rikenewe isuku n'isukura kandi ibibazo birazwi n'abafana